alaikum wonɓe ndarude Jama TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. DJ Bella Joli, vice-président Alliance de la sous-région, résident à Dakar, salmini salmide kew weltani kew kadi ko habbiɗo lanka émission Ndaru Yiɗa. ɗon andi ɓe mari deux émission lundi ko hotiren Fouta ɗum ɗon fof no andi 14h 15h, jeudi jeɗen 22h 23h émission ko ya ndaru kadi yiɗamo par ce que ko mari important men addan tan hara men salmini on musidɓe men salmini kadi kala mon dawrama yahuno ka concert ji Alliance de la sous-région ñande julde e bimbi julde ka maison de la culture Doutasek si feƴƴi ɗon hara vraiment salminiraɓe babiraɓe bappiraɓe sodiraɓe kotiraɓe kawraɓe komi wiyata on kala mo Allah tegi ko townata yo Allah ɗon ittan ɗum hore cam moƴƴere kala nawɗo waali kawbita yo Allah dikkimo kala nangaɗo soka yo Allah dikkimo yo Allah kadi yaltimo hore cam moƴƴere. Donc avant tout d'abord hande noon yiɗe mari émission molanaɗo ɗoyne Ndaru Yiɗa. Émission on on participe avec téléphone parce que téléphone on no affichade ka écran 78 waɗa sadi merta joni téléphone on seeɗa yewten noddo lan téléphone lando ɗon lan ko faal ɗon ko mi yewta on ko faal ɗon ko nandiron kadi hakkille mon ɗen mi yewta kadi nandiron hakkille mon ɗen hara on nanirali fenoɓen nandiron haaloɓe gonga ɓen par ce que pour le Fouta yo Allah dandu en jaka bone pour le Fouta. Si Allah dandima bone pour le Fouta, Allah dandima boddi fintori par ce que ko ɓe gotum si ɓe ŋatima tum amaye. Donc ala mi salmi téléspectateur ɓe fof merci aussi à PDG Jama TV wori mi salmina minni tout le membre Alliance de la sous-région mi fuɗɗola président amen on monsieur Jammala Bari Bantingel neɗɗo mo haɓata o siccata en tout cas ɓiɗɗo gorko ha kadi ka worɓe par ce que worɓe non ka worɓe he ko neɗɗo min noon duwaɗo jokkede duwaɗo wallitede ni miɗo andi ko homɓe mi acti renio ka président Mala Bari Bantingel les autorités guinéen wonɓe ɗo ɓe haranaka haranaka wowlugol ko anda tum d'accord mi arta siɓe ɗo seeɗa nous les journalistes aussi enen journaliste ɓe faminɓe ko journaliste ɓen faminɓe ɗen janggi faminɓe ɗa wawinde article hoore goɗɗo ɓen donc min arta joni e men ɗon kadi hara émission o woni seeɗa pour jama on concentre ka émission on donc ara numéro téléphone 78 116 82 38 ɗum numéro téléphone 78 waɗa 116 waɗa 82 38 e yewda e DJ Bella Joli. Hara mi salmina mi yewtani kew moƴƴa mi salmini kala kadi minni o encore une fois Sere Dio Diallo si minni Sere Dio Diallo mi fuɗɗori on ɗon ko haray tigi tigi on ɗon andi si mi feƴƴi ka Sere Dio Diallo mi ara ka Sere Beldam de Medina merci kamɓe kadi ɓenno effort ka concert surtout ma ñande julde iyen ɗon aren ka Sere Foliroɓe Medina Sere Foliroɓe Grand Dakar Sere Forti Foli wala Medina et Grand Dakar Sere Majina Hulali et l'association mouvement pour la solidarité parce que ɗum ko Grand Abdou Bambara woni ko président ɗum kamɓe kadi ɓe hanwa concert vraiment kamɓe ɓe motivi moƴƴa kamɓe Majina Hulali et tout ça Sere Yama Diadia salminama kamɓe kadi Sere nene goto e Sere étoile de Timbimadna ɓen ɗon kadi salminama Sere kañ kadi haldi fotti bon ɓen ɗon kadi salminama kala Sere yawnoɗo ka Alliance de la sous-région par ce que vraiment pay ko yaale concert ji ɗin sereji ɗin ɗi nooti ɗi comporti ɓe welti kadi hara mi salmini on DJ kala kaddanɗa lan ɗon ko min inni yaada nan hande mi suɓa kile jarama ici ko ɗo woni ka émission Ndaru Yiɗa ko yo Ndaru Yiɗon téléphone affichamo arɗo o mi notomo par ce que ko fi ɗum mi arta noon ka débat Alliance de la sous-région mi arta noon ko ono wonɓe winde article ji fenade ɗe andaɗin mi arta noon e mo on mi yewta on ko honɗum wonɗon e windude so ɗon winda ok merci DJ donne-moi un son s'il vous plaît parce que hande mi yiɗa voilà
gorko walla debbo kalliñi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. On jarama DJ. No marsude dañe jang. Wonno sondi. Alhamdulillah dan noddam mi honto dan ne honno. Ayo na. Dan noddam mi honto dan ne honno. Na wiye gorko suusay la noddira ma montagne asalem. Gorko suusay montagne asalem. Aha. Alhamdulillah. No marsude seda. Na wiye gorko suusay. Way gorko suusay mi fami dum don. Asalem. Kon waddanda ja kikido do. Alors, merci beaucoup Gorko Sousay depuis Aslem Montagne. Merci Milton Kema Moja. Haray toujours ko 78 wadon 116 82 38 ko don numéro téléphone on participant yette sobben be jogi la seda. Taw andi taw jogola seda. Merci aussi mi acca simi ari do manka gatata parce que morceau Assalamu alaikum. Allo. Allo. Nala tom. Jantum kay ko sabande ma bebe lin sango mi wadi ha mi noddi. Makono wela la. Ko mi fanti jo makko quoi. Sabande ma bebe lin sango wadi ha nodduda. D'accord. Gorko Sousay. Na. Okay, mi okima bebe lin sa nani anyi hombo woni don kombo be fa la okude don. Ko fi madame Bari. Madame Bari. Voilà, merci beaucoup. Allô. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, monsieur DJ. Marsude da jam. Ah, ba pa noy.
alhamdulillah da nodda mi honto da wiya honno wàññi ma ko tuuti rek doo nga jàmm no mu ñaata be yow alors ay me honno da nodda mi honto allo ok merci beaucoup ara do yi allo haray souvent ko bebeli sa wonno don hedade merci gorko susay depuis montagne kan mi okima bebeli san ange madame donc e kala ko yiduda quoi mi okima bebeli san si feƴƴi ɗon haray hande ɗe garde ka émission men daroyiɗa ɗon hande souvent daroyiɗa ko tous les jeudis 22h 23h donc hande ala ko wiyen tardi heure parce que vraiment hande merci technicien merci à PDG aussi garesim to haray ko enen ko hawti donc par rapport article jino wona e windede fewndo e alliance de la sous-région alhamdoulillahi rabbil alamina men andi ɓiɗɗo worɓe ko ha hewto men jakka par ce que fewndo fo ɗaɓɓude siɗɗi mum e internet mum ko yimɓe ndaara c'est ko ɗum jama on ɗaɓɓude fewndo mo kanno winde article ɗum bugo tewerke hara ɓe landaki alliance de la sous-région par ce que ɗum ɗon déjà no wawi ɓe anda no wawi porde ɓe plainte naɓa ɓe kandanɗa hoorema ay duwaka quoi mais si tawi a andi probléme goɗɗo par exemple anga tan ƴeɗike goɗɗo no mari probléme mais ta ƴettu version goto tun ha gana winda ɗum e public le Facebook c'est à dire c'est arti faux ko fenade noon il faut essayer si ɗon janggi il faut faamo gandal mon ngal taw ƴettu lefol goto ñowol ngol ɗon c'est à dire no wodi piiji goɗi anɗa hoorema enen guinéen sen acca ɗum c'est quelque chose ko anɗa hoorema en tout cas ça nous dérange souvent kon ɗum ƴettanta an article ji ko winda ara anda boppo anda gueelu winda article fereɗa ɗum e Facebook yimɓe janga ɗum wowla ko nodda men téléphone lando qu'est-ce qu'il y a wota goto noddu men téléphone lando men de article ko winda e fenande Facebook a faami allo 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 voilà on ɗo ko télé wondarde dijewri donc a faami donc hande yimɓe no jooɗi no ɗaɓɓa tun ko wowla no ɗaɓɓa tun ko winde e siɗɗo mum walla e page Facebook mum walla e ɗum e mum fero pour yo jama on arina daare ka page kaari ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ça c'était quelle manière ça arrêtez ça ono kadi faame hunde nde concernama nden accu ha nde concernama waɗa an déjà min waɗi concert par exemple min hollitanima mais pourquoi si problème yani an a nani problème yani a anda honno problème yani winda e arteki feroɗa ça c'est de faux ma ɗum teɗɗa go yimɓe wolta e tali hari ara joɗɗa e vers amen landoɗa men ko honno woni qu'est-ce qui se passe min yiyetoma ko wonde par ce que min hulali goɗɗo Dakar ɗo promoteur jo ɗo min hulali ɗum allo assalamu aleykum merci beaucoup donc c'est pour cela que hande haɗila ronki mi wawatano ronkude wadde émission on parce que vraiment piiji ɗum no piiji pajan ni gonga tijjani mo karamo ko Mamadou merci au passage karam ko Mamadou ɓeyni maɓɓe kesso mi salminiɓe depuis telemine tijjani men dia aussi o salminama donc salminen encore Thio Diallo Kadiata Pita salminen esiraɓe Kadiata Pita yafo ɗon salminen Aissatou Koundara salminen juldemo colonel et 100% Fouta on fop par ce que ɓe vraiment ɓe wakkiliki e concert ji ɗi kala salminen kadi wano acca ƴetɗo goɗɗo ka ligne salamu aleykum merci Didier parce que on ɗo ko télé wondarde alori mi toroto mi jeeja on kala noɗɗolan téléphone yo pottito télé on seeɗa walla ɗoyta volume télé on mi famodira ka téléphone menen mais so tawi aray ko mi wonta ko notade ka télé ja moƴƴa c'est pas bon allah ƴetton kadi goɗɗo ka ligne salamu aleykum ok merci beaucoup ara toujours numéro téléphone ko 78 116 82 38 moyte téléphone seeɗa acca ƴetto goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo allo oui allo allo oui allo hey
Donne-moi son DJ, s'il vous plaît. Donne-moi son. Donne-moi son. B, as-tu de Google là? S'il te plaît, tu de Google là. Non, arrête, s'il te plaît. Arrête. T'es sérieux, Fala? On me dit qu'il te mal. DJ. Non. On jarama to nala e mon. Donc, e jam, marsude. Alhamdulillah ko min Petit Ba. Petit Ba. Wa yettode nen kadi non ko bari ha baton hewa. Fiyon no yiɗaɗa Petit Ba. Ba watti Ba waɗɗa bari kadi. Bebelinsa on yette bari ɓen fi maɓɓe fanda nani. Yette bari ɓen fi maɓɓe ko dow. Mo ala bari wo a bar may. O ma e sana e barmi gotum. Mais o radio ɗo ko radio ko honno innete. Ko o wiyete télévision Jama TV. Jama TV. Ouais, c'est vrai. Et puis ko siɗɗo ma kadi pullo Fouta jeymo mo telimile. Namu hara yo weltana kadi yo Allah golle den yeso ko fi yo sutini magoy kadi voilà ara fi mon kadi wala bantu fi mon dow minuma émission guiné no ga mercredi no ga jeudi no ga dimanche no ga samedi no ga lundi 14h15 ɗum fof ko fi non bisimilla ara meɗen toɗi yo sutini mo so heɓi kadi publicité ji ko heewi o woɗɗama ko monta yasle monɗa ka eyi ko Wakam cité ensemble ɗo woni Wakam cité ensemble namu yo Allah dandu mo paykum mo majji mo sifatu nde ewol waɗi e publicité hay mo heɓi mariage hara ko mo hooli mariage makko on so ari min naɓay caméra min filma min divise ka télé foppuya par ce que télé on ko Jama TV wiyete mais o suka nodduɗo ɗon nane gorko suusay on ɗon ko ɓinguel makko komin nene goto baba goto. Merci mi salminima an ko nontoɗa min ko Petit Ba. Petit Ba, ok. Eyi oya ko gorko suusay. D'accord. Min kadi ko Petit Ba bari. Mi sikki an kayɗa suusi kono no suusiri noon. Kon to Guinée kamo na on to Guinée on to lagine ko labe on to labe leluma lete bari esen duɗi labe na sey anga wujjaka ka min pita naɓe ɗa labe minen de ko leluma amen jiya leluma non mais est ce que wimi ɓe wujjama pita ɓe nattiri labe par ce que labe ɗuɗa bari de awa bisimilla hara kadi weltami on weltorani on kadi ko merci beaucoup Petit Ba ay lekki o gungir ɗaɗi ɗin simen nani Pullo Fouta no jooɗi e radio no wola haray no wela men non ko wallahi haray no moƴƴi surtout ma noon Pullo Fouta yiɗanɗo Pullo Fouta ko yiɗani hoore mum kon voilà merci ko woni wolde ɗo kon fii koye DJ o manda ko koye yima koye joni porte parta ɗum e boron merci Petit Ba ok merci way haray ko gotum. Ok, merci beaucoup Petit Ba, merci mi salminiɓe labe lelumaɓe fop aray mi salminiɓe Aissa Kindiya ok programme anan ɗon Aissa Kindiya ɗo ko waɗa yiya waɗu hayona a faami ka merci Petit Ba depuis Montagne merci aussi à Gorko Sousay très bien c'est comme ça si la note de langue acca si goɗɗo ka ligne ƴetten mo par ce que ko ɓe kamɓe woni priorité on no assalamu aleykum allo go allo ɗiɗi allo tati merci beaucoup aray ceerno no tori lang woko Zaga Boy ceerno tori lang on ɗo merci à sa bari aussi kankadi mo ka télévision Jama TV ɗo mo supervise de ɗon acca 78 watta acca assalamu aleykum allo oui DJ Bella na on jaram nono wala minala ton jam to mi ɗon e jam alhamdulillah ɗa inne honno ɗa noddanmi honto Langor ɗa noddanmi Ngor ɗamake honno na ɗamake de honno Hawa Diallo Hawa depuis Ngor Diallo Hawa woli ko falla kekiɗe ɗo mi hokkama an falla ɗon Aissa Kindiya oy sa magicien ka na sa magicien awa gasile on tigiri Aissa Kindiya ka hande a huli a yara beere kono a suuli mi hokkano ɗo pay kunkul labbe ka kumpiya
wolu inde makku wonne Mamadou Wuriso on ɗon ta woltu sifa on ka tele ɗo nan awanani ya mi torke ma no mi jeejima so ka tele ɗo ñiiɗa ɗum merci Mamadou Ribari merci hawa naam mi hokkede joni a sakkinde a nani mi hokkadimo Djidje Bouba e Diariou e Koto Boy e Jansinga mi hokkani hotiroɓe pita ha timbi Madina fof awa ko honto timbi Madina ni kam on min ko timbi Madina honto e timbi Madina min Ngelande min ɗandi kon ɗoni kame min ɗandi kon ɗoni kame mi anda de yari amora mi après mi wolanoyti question hawa ok merci beaucoup nani mi hokkeda sakkinde na mi hokkeda sakkinde joni aja merci beaucoup aray toujours numéro téléphone on kono mi woɗani noon ko 78 waɗa 116 waɗa 82 38 télévision ko ɗum waɗi si jamma fof no waɗi konkon nani fi makko par ce que jamma no apprécie télévision on a fuɗɗoto émission tun tawa fansiji ɗin no habbi c'est pour cela que mi ɗaradde émission jirin quoi guila jama acca ƴette goɗɗo ka ligne ko ɗo wiyete Jama TV si tawi ɗo nodde ɗo hay 2 heures du matin miɗo ɗo mi hula par ce que min ko fimon onon ko fiyami salamu aleykum allo allo oui ɗay jang alhamdulillah koko télé ɗo mi noddi quoi kono mi jaka mi faali june aka télé wonɗa direct koy kaka télé wonɗa direct fen ɗo adna Allah foro jentima ko bela kanko tigi joolil kadi watta ɗon watta kadi joolil watta on ɗum DJ Bel sa wi bela watta bela joolil merci beaucoup bela jooli way bela jooli way no marché ɗay jam nala toon alhamdulillah hiɗa inne on ɗon kadi way famal ɗum merci beaucoup o famali ka télévision on numéro ɗon sa ƴettimo ka ƴettuɗamo ka télévision direct nanda ko woni cerveau vocal amen fewn ɗo acca 78 116 82 38 si goɗɗo ka ligne minduma wuri jonnan auditeur ɓen cennan auditeur ɓen allo allo ok voilà mi fala téléspectateur ɓe yandi siɗo noddelan téléphone on télé on taw ɓatto par ce que ayi ligne yaɓe ɓuuri 40 personnes ka ligne allo on jarama ɗo e jang on tun ala ton alhamdulillah a noddanmi honto ɗayne honno wakam on ɗa me noddude ɗayne honno Idrissa ba Idrissa ɗay jang tun ala ton ko miɗo heeɗima ko mi waddanɗan kikkiɗo ɗo sina ko hiragol on tun haray ko debbaji kon ɗon mi wadde ɗo kon haray ɗo weltana weltora quoi merci ba Idrissa télé no laaɓi kam on ka merci beaucoup kono jeenan ok merci beaucoup merci Idrissa depuis Wakam merci beaucoup acca 78 116 82 38 toujours émission on ko émission daariɗa c'est pour cela si ɓe daari émission tane welaɓe andi mi wowli nane fi onon koye winday koye article fi Facebook mo daare lande DJ Bela Diol lanɗon Aliou Bari lanɗon président Mala Bari Bantingel walla lanɗon rewɓe alliance de la sous-région mais par ce que ko ɓe ɓurani men ko ɓe men fonki acce ƴetten goɗɗo ka ligne allo oui allo désolé bon 78 116 82 38 donc émission on ko émission daariɗa tanki jamanu auditeur ɓe nodde siɗon falami prolongé heure ne par ce que so noddi tun konon jeeyi sadi acca ƴette goɗɗo ka leñi ya ko des auditeurs salamu aleykum allo oui salamu aleykum wa aleykum salam ça va bien alhamdulillah ok ɗayne honno ɗa noddanmi on to
ko hejja Mariama hajja Mariama way Robos Mariama depuis Robos waaw merci Mariama mi yetani ki moƴƴa ko mi falla kikira do bon ko musique men mi fala yon tegam men don cer giggol seeɗon eyi giɗo jama na yo ronku tegudego sina ɗum a tawaylan do buynalan mbeɗa ngabbi musique kom layle ɗe woɗɗodiri so Allah jaɓi kono mbeɗa ngandi to min yahay wuuri ɗandi o morceau ɗon kono noynete cer giggol seeɗa eyi attends ko clip o waɗi eyi merci beaucoup araymo ka YouTube ka waaw minen habbimo merci nani Mariam ok merci beaucoup no oɗo si waɗali morceau mo peyla ok l'aléance de la sous-région merci à vous tous hara mi salmini jama o min ni on tori kew mi jeeji on accewol gol ko ganda lande men me yewta on par ce que meɗen mari hunduko mi wordana on mais taw dar ɗum e fenugol waɗa vidéo ji etc acce alliance de la sous-région sa inde a déstabilisé men a déstabilisé hoore ma accame salamu aleykum aleykum salam on jarama ɗon e jang allo oui merci beaucoup mi annonce un grand bonne nouvelle anniversaire DJ Bella Joni Long si Allah jaɓi hiɗe darde en tout cas all grand théâtre et ka salle de conférence le 10 décembre et ça va chauffer les gars salam aleykum allo donc jimini on sa ilangano sande on anniversaire DJ Bella Joni Long ko passé ko quelque chose mi wolanta on film si Allah allo wori jonna wori tero just mi do di savar mi dali jego ya mi ngonti assalamu alaikum allo jaram jang jadu wono lo ngi jam day ne honno da nodda mi on to mi no nen fiskila eke Baba Soro depuis Wakam eke fiskila Baba Soro Baba Soro mi do di ma bayo kanu hesbora pa ka gandal hesbora ka gandal petit mi andi tima no petit mi andi tima c'est bon petit mi andi tima vida no mi andi tima minni okay hesbora futa marum remontada marum hesbo trip futa remontata c'est-à-dire mi okke hesbora ka boku dala o minna mi wato jonde ko hokka jonde mi walade kon wala da kele ka gerto gandal merci beaucoup ok gandal acha 78 116 82 38 l'émission d'Arida jeudi 22h 23h et lundi aussi harayno 14h 15h Kaleka Jama TV télévision autrement min télévision artum imposi do ha do e honto dagara kan ardo wara no inde me bela onon télémo artum o jatte leji di allo assalamu alaikum alaikum salam lo jang tantu ko DJ Bella ni Allah jolil kadi wattata don allo ko DJ Bella tigi jolil kadi kale pelle ley awa ko abibu fata ko mi fala jipina no landerno inshallah jabi do mi do windude do kala ko torido do si fo heji fo hebay awa to da winne on no da nodda mi on to mais on a kanko ne wolde ni parce que la suivre de mo direct min ko mi ko min ti woni wolde bon da winne honno da nodda mi on to o jettela ko tele ka haka tele wonda ni direct grand ok me retardu quoi grand Bella jonna do ngabibu fata ko mi windino dum nebi ko tawda mi wete lando ko kam pe ko mane ko fotata souvent mais awa filiation fotti wi ala grand ko min to grand la marché wo kam d'accord ala problème o kala abibu fata ko ok mi okkede mo jiwni sallah jabi nan ok merci beaucoup tawɗam bellede sinano hara mo ƴarden foti diga territoire no mi hakke ko yaddema kam joni hara ende mi yalta walla mari ɗuma honno trouaru taxi moto on trouaru quoi ara ko keba ƴettele nabammi non ala problème merci beaucoup
Aja, merci beaucoup. 78 116 82 38. Min no émission ngon ko fimon émission ko ndare da ko fimon. Est-ce qu'il y a wala gadande un peu limité na la sedani auditeur ben dans 2 minutes adana Aisha Kindia mi hawta tori ben d'abord. O accum jetta don taw di yewri. Allô? Allô? Allo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Jarama de. Hilo ya jang? Janto alhamdulillah. Don nodda mi honto don inne honno. Anodan da Assalam. Ko radio Jama TV ni. Ko Jama TV wonda gran. Da inne honno. Ene Alassane Kona Balde. Amasajo Kona Balde. Alassane, okay, Alassane Kona Balde, okay. Kono ngadanda kikire do Alassane. Jangi kise wira go telemo nandata moto 24 la welti fi makko. Grand, hakundani Allah mi do welti fi Alassane. Iro telemo animo yara ko dile nangimo. No hara ko disandri nangatam. Billahi. No, grand no welta Lama sidi ben sala. Lama sidi be ko Allah walla et puis Allah miji waddo son on dum don ko uri. Ko Allah walla ta. Merci. Comme sala simida non. Y a pas de problème jon nani. Et puis ammi atoto okude ma fo parce que an woddi ko wonda. Mi okkade mo joni parce que no woddi ko wonda. Gasi okay la mo joni. Merci Alassane Kona Balde. Na ngiro be Kona be fop. Merci beaucoup vraiment mi weltani kema. Ngatani kema. Ko jangi kisi o koren celale balde o koren jaw nafonde al koren kala ko nafata. Allahumma amin. Merci. C'est comme ça Jama TV c'est ça. Ayi ay auditeur be wo mo agni Jama TV disantri nangam. Na mi wolde. Kere goddo kay no nyunya ka ligne ka. Oh amora mia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. No way. No marsu de danga jang. Ay ne hono da dam yonto. Comment allez-vous? Petit Makou. Masalu. Masalu. Wow, no way. Kondo tawaka amka. Waka wow. Masalu misalmini madai jang. Allah ya jannan. Akonga lawo ni fitru aru. Yo de ayal tawaka haray ko joni ko joni nom de yedde ma personnel wal quoi. Masalu. Yala won day bu. Masalu. Yo don ato kongola me mene be tuaru be. Masalu. Now, si Allah jabi joni simi yalta wa kam ko ya gara nangal haka fendo balkon kam mi waka balkon mi kikko e maggal après na balam parce que pay ko wosim tegala bi fada ko me fotti ka tali yare go du wonton ore kasi ala profe nam yala wole bi magra toujours ka gra to bi magwa no nandi mi fala den wala clip ma ngara ka tuwaru wo fuddorde no den la wala clip ma ngara ko tuwaru wo fuddorde abi mi ala nambe anu mi da son granjon mi den la wala clip ma ara ka tuwaru wo fuddorde ala problem clip on shalti ko on ta numero en dar gol ma da andika ta ko fotu aylu mi wona numero on teggol ma ka telekan wow ida andiko kono ka woni gran janga sare do konto ni ko affaire jango kono de nete amen kay na jo doy mo ay tama doy mo o mi a gran janga do ko welta ni me ko misal minimo nani andi kanko ko afi mi dum do quoi Ouais, John, merci, ouais, mi libéré donc. Ok, d'accord, merci Masalu. Merci à Johnny ko du wonde di jawri adana ndonga sakindi d'abord parce que voilà ay sakindiya mi hawti torino be fo ko non jey allo jarama nalato nalato ida ja jantu kono tira no dami on to Nyere Julde Silla. Awa jarama Julde Silla. On jarama. Ida no dami on to Sila yofu. ko yofu onda me noddude
Silla julde ko mi fandami o ke jemma ɗo. Navigator. Anno mayino? Yono ay minaymo? Merci. Ok, merci beaucoup. Radio numéro de téléphone 78 116 82 38. Merci à Salou depuis Gamarse. Un salminimo. Vraiment pas qu'on neyi qu'on et puis moi de musique fendo vraiment. Alhamdulillah. Acha, yeten goddo kan ligne. Assalamu alaikum. Allô. Oui, allô. Naija no marsude. Seda. Nodda mi honto. Mi don nodda on do Tambakunda. Tambakunda wi. Jama TV salmini be Tambakunda be ngido jang. Merci be Tambakunda. Ababa a télévision Jama TV. Epa. No mi fala taw ay bebe. Arabe dura kilang. Acha, yetto goddo kalin. Assalamu alaikum. Allô? Allô? Allô oui. Allô? Allô oui. Ça va? Bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. On to bella joli woni. Komin tigi ni barki Mbakke. Bella joli. Gonga ma, don no welammi. Komin tigi ni don no welammi, tigi ko nyodduda don. Taki don de. Awa ko hanki non hanki ko do men noddi dige no bari. Men landi be do Aisha kindi ambe kono be jonne. No do ko DJ Buba do hanki. DJ Buba tigi onon tigi DJ Buba hanki. Très bien. Awa hande no Aisha kindi afe joni. Hande non ko ambela tigi. Nanga jogoda ta kidan dey. Sa kitila ndo mi ala wadde morso. Na? Sa kitila tung mi ala wadde morso jogolan. Eyo kono hanki men torino mo wati ha donne ma man tayi men numano rek o ronki men kalande on wadana men. Ila andi kono jogortalan. Ko ya jodo ka dama ka ekran telema ndarami. Mi ami wada morso. Awa gati jonno men fadato mo hande non dige bela men sadima. Pay don andi ko so yetta don ande ona astaghfirullah ak be couper de joni. On no coupirte. Son coupi mi do yande on don e forte. Forte. Daka yetto so to kan wano detele woyyo. C'est forti ara mo etanano minula yette bari jogo no tonge takko mon. Kono do yeteda? Min ko Mamadou. Ba Mamadou Bari. No Mamadou so kay Mamadou Bari. Mo kadi ta bonno émission ay décourager lan. Ya inna lillahi. Aisha kindi ano fe joni tori goddo go kadi ko joni Aisha kindi fe. Onno. Aisha kindi fe joni toro goddo go ka ankadi hande. Jonno kala komi torto don olo onno Jani Alpha ka ina ta memini nyaakidi no. Jani Alpha nyaakidi. Ko memini nyaakidi no. D'accord. Ayo awa jonno mi kala mo don sedal. Mi hedima. Ko mi kala mo don ko jariu. Jariu? Honno kala be Aliou Bari. Be ngumako. Onnon ko haritu mongo Aliou Bari be ngumako Mariam. Voilà, wala ko laabi de. Voilà, DJ Buba, d'accord. Amadou, d'accord. Hawa Bari, ok. Joe Magogoy. D'accord. Nene Batuli, d'accord. Umawa, ok. Voilà, Koto Boy, ko kambe fo jeyono. Merci, Joni Nyokama Jani Alpha. Voilà, non ko soyeta non ko wala Bari. Mamadou Bari, attends, je vais écrire Mamadou Bari. Awa note do. Tawan jamu yette Bari. Mais comme Bari go dum don hayse on ti wolali. Eyo, donc tawan jaba Mamadou te. Et puis o do kadi me yetti mo Bari parce que Mamadou Bari. Ko Bari ya batongewa. Voilà, si wopi dum kadi men coupa mo téléphone o. Gasile. Yo, dai jang. Jamtu? Kayne te jariu. Way ko min no dionane min awa. Eyo, merci beaucoup. D'accord, ok.
D'accord, mi salmini ɓe ngorɓe fof nan. Awa on jarama. D'accord, merci beaucoup. Awa mi okama yoki ɗon kadi etirami an Aissatu nan. Aɗa yeggiti ɓe jatta e dowtina ɗum. Etirami an ngari ɗo joni wo kamɓe ɓe nanani. Ɓe jatta joni. Awo naɓe jattumo noon naɓe jattumo mais wonde diga bela haray télé o nga wonde arayno ɗuman ni arayno darti wonde arayno darti eyyi wonde haray mo dari ni ara mo kali waɗi image goto ni ko gorgame woni d'accord ɗa andi wonde haray ɓay fiiloy koye dow to nayne woni koye tokkude haray mi anda o ɓe wonco wancani no woniri o kono fen ɗo darak ka eyyi voilà merci eyyi jarama ok d'accord merci beaucoup no ene baali ɗin noon ɗi ɓuɓɓaki on baali menen ɓuɓɓo men menen ha jamen e baali ko ɓuɓɓoto men min baali ɗi hawrali an goy ɗi hawrali ma hino wata yaala fen ɗo anda ƴakki baali yaronke an ay koyɗe baali ɗen haccali awa joni noon ittungal verowal ɗon nani ko ɗum si mi yigirede mi anda si ɗi ɓuɓɓi walla ɗi ɓuɓɓaki ay ngal ko ngal ko sabu ma tigi a yetta sojo waɗiri ngal gasi miɗo yanne ngal mi yanay ngal ko ngal merci beaucoup merci jarama ok voilà merci c'est comme ça yette so e yette bari ko sanaku donc mona ka télé ɗo ko fof ko bari yetta tout le monde yetta so ala ɗo oɗo pagawa tu woni ena ko so yettama ko bari yetta aca haray toujours en arayi vraiment salminen jama on kadi salminira men ɓen ko ɗo mi salminta wono Binta Diawne mi salmina président jeunesse moyguina o monsieur Sidi Ndeylo mi salmina kanko e makko fof wano mi salmina wono Ceerno Sadou kadi Maasi salminen Siradio Fereya salminen président Mala Bari Bantingel e Safiyatu e ɓeygu maɓɓe Safi Malal Bari Bantingel salmina Aissatu Koundara depuis to e Korka kadi mi salminimo Nafi Madina Hulali assalamu aleykum waleykum salam jarama hiɗon e jang jam ton tan ala ton ɗamake ono ɗa noddami honto alhamdulillah ɗayne onno ɗa noddami honto ɗo noddama ɗo depuis Wakam ɗayne onno ɗo wiye Ismaila Wakam Ismaila Wakam oui Ismaila ko ɗum addonɗa hen kikiɗe ɗo ça va alhamdulillah miɗo heɗitima Ismaila maître Bela Joli nam Moussa Bela Joli nam na iral ton alhamdulillah nani alhamdulillah mo wilam Bela Joli no welanmi wayde mayna maître walla monsieur andi kon no waɗi ɗum ɗo welirinmi par ce que ko ɗon mi jibina ko ɗon mi andi kono woniri andi sa wi Bela Joli sa andi ko carte d'identité an on non kono woniri ñande go men jonno ka Youssou Ndour foppo woni inde min ko Bela Joli woni wa Joli hana sante lamin du sante de du sama dekela ya def man ne quoi a fami ka et puis non ka sa yi Joli kalay pelle no kalay pelle ɗo non ko filme ngen fof ɗon ay sa contade sa contade e fof kalay pelle d'accord aray ko mbokkata dédicace ka kikiɗe ɗo andi ɓeni o no tawi ko norande ɓe nder ndiya wonga wontata leggal ka oui wallahi min ko juste landa ko rek programme ji men ɗi transno ñanden wano ñande Safiatou si programme Safiatou vidéo wonda wadde ɗon on en transno ɗon programme ji wondema après inayi ɗon wona jaati surtout o debbo wonnoɗo pose ɗon exemple ɗon way a wino a invité mo mi wino mi invité mo mi jonnimo numéro an o mais ono dallam sincèrement min mi ala numéro makko ok d'accord pour mami ɗo yara kadi noddi ɗo wara toujours ɗon réservé numéro makko on quoi voilà joni mi faala sa ƴetta numéro an o 76 481 481 attends d'abord 481 76 481 481 96 96 82 82 c'est-à-dire miɗo faala parcelle hara lendi an e makko fof waɗen juste débat kay mission laabay poy quoi ouais c'est très important 22 heures d'accord an kay numéro ma donne-moi son numéro donne-moi ton numéro s'il vous plaît
78 78 470 470 25 25 78. 25 78. Oui. D'accord. Ok, parce que donc émission mananda vraiment c'est très important. Na juk goltum gonga bi andu yimbe lontane dédicace c'est très important ba mais conseil gol yimbe ben kadi c'est très important aussi. Jona no mi fala. Ari sur numéro do adna la photo mao. Ala problème. Mi wala affiche direct et samedi et dimanche nani. Non, et lundi pardon. Lundi émission là bay poyon ko 22h nan. Oui, inchallah. D'accord, hala erlaga de ayida msi ko Mariama mi anda. Mariama. Voilà. Très bien. Je me tade émission ngara mo do ay jaba do ngara haray den dañ haaji e makko. Ouais. Toujours sama hetta de émission ngara mo do wadde hito e meden. Il n'y a pas de problème. On est toujours avec un programme ko programme manada horema c'est très important. Ouais. Donc ko nafata ngien fo. Ouais, xare no min dédicace ango fo ko son goto woni ko mi fala parce que so mo kadi mi falira kam mo sabu hettagol musique tum. Hombo, so hombo. Ko tati Musto Camara. Tati Musto Camara. Tati Musto Camara, oui. D'accord. Mi falira ka so ngon tum kadi pour juste hettagol musique ko so manda horema kam kadi himo tawa e conseil. Parce que mo yotto ideji budana da hore man non sala wari dum hakkille ma c'est très important sala fala hetagol mo kanko ton gila bimbe hakkille o wi do yo hebudo no perdo kay no heba perdo kadi no heba way jandu do no fandu do no heba wallahi dum don andi ko e makko hore makko o yimi dum non fo ka hebugol tawa wallahi dum ngaddi non signification ji didi d'accord donc vraiment yo Allah wonange ballo odo télé c'est très important pour men fo merci beaucoup yo Allah udita ngartike makko fo arana da warama association fo wona goto burte jondirde juude d'accord parce que be wi wo sa wi collunge sa yi collunge hore gorejo ma immo yorame ko yawi immo yorame tawi immo yorea ase an adna daranak goto merci mon frère ala ko goto inchallah big up allez mon frère merci beaucoup aray Buyno Tora mi andina no si mi gani émission on kadi tay mi clip di torda ni wadali taw accu tele on de playlist wadete haray kala motori morson arday non oda gasa tun oda ara ko winte playlist donc ara gido jamma bayno ga mi siki tun ande émission di tedde lan ni cinara ko difreji wada ko anti difreji wada mi jetta goddo kalimi assalamu alaikum allo Alo, dige bela. Na. Njara bangoy. Dong jang. Jandun. Na marsude. Jandun. Dai ne onno de. Mariam Diallo wakam. Diallo Mariam voilà très bien. Na émission nouvelle ya. Merci beaucoup. Yalla nawro yes. Allahumma amin info. Torio don kumpaji jomba. Ouais. C'est noté. Do kani famille angon fo. D'accord. Dige bela. Merci. Ko tirawan goto no baye moyne Mamadou e madame makko Kadjetou Ba madame Diallo. D'accord. Madame ma kadi. Merci beaucoup. Aranen ko dum harilan danade ha. Sawi madame awe Mariam. Awe Mariam. Mariam. Voilà, madame ko no wiete Mariam. Ne. Alors. Mi okani Mariam ben fop. Madame ko Mariam wiete Mariama. Awa imbe da wande Mariam ne. No andi ko do mi wadi. Ne. Ka. Wallahi. Merci beaucoup. Mdo habbi nonna. D'accord. Mariam, merci beaucoup. Haray mi andini on toujours do katora ko fosi alla jabi on hebay mais ko playlist no wata wonde passer do ngani télé ko heure fondo ni nebata sa passer nebata émission lanna mais en konne seda pour mi jetta auditeur ben harabe seydina ko do mi salmina yero coiffeur kankar fendo mo da émission on mi salmina Grand Matar wondo ka boutique ka fendo julli kay salim pay ko makko mi salmina Aliou Sarkozy salmina ma Grand Ibrahima salmina ma mi salmina Aliou Café kado salmina ma Ablaye Brosset kankado salmina ma allo
D'accord, merci beaucoup le ko yetta ta bippu. Donc misal DJ Buba depuis Ngor kanko e bengu makko e bibbe makko be misal mi kadi wona Mariam bengu an e bibbe am ben Nene Bari Fatmata Binta Bari e Rahmatullahi Bari misal mi be kambe fo misal mi kadi wona wombe do ha do aslam montabe fo vraiment wombe daade télé fop en salmini do nawo ma. Assalamu alaikum. Allo oui. Allo Nala to day jang. ala to ko Alhamdulillah day me on no da nodda mi on to. Allo da nodda mi honto. OK, merci beaucoup. Ara suivant ko numéro téléphone ko woni non mi wi on 78 116 82 38 yewda e tike bela jodi lon for no message vice président alliance la sous-région le 31 décembre meden arde mon ko anda horma en tout cas si wi bum fopina iye alliance ko dum ardi ko menen wiete alliance la sous-région he fala do windu article ji mum wawla jama ya allo o nyara wono no jang alhamdulillah ngo Abdoulaye depuis Wakam ba Abdoulaye Wakam ka jallo ta fala yo kanon Hezborap aray wako na wako d'accord ko ngara kina ngo muslim Hezborap quoi OK la marana sala d'accord Gandal merci Gandal bala merci beaucoup hara souvent ko dum minata on donc si Allah jabi playlist on ara joni mo kala heba ko tori kon kandere télévision Jama TV ko c'est pour vous ko fi mon onon c'est pour cela que men a Jama TV arde e dole arde e matreji kesi mi wi on suba mi annonce na yon en tout cas kala falado mi wi on hay ko mariage si a noddi Jama TV ara couvre mariage ma on ara tegana ma ka télé e ore e duma image labudo hoja donc ono be ka kabbe ndaro be télé ngo canal yon andu wona réseau men jogi o kuma honno commandeur kabulon ko décodeur ji men jogi wonde vraiment hara ya un problème mais salla jabi de bal fo me régler dum parce que me ya ka satellite woni hara décodeur ala. Assalamu alaikum. allo nalato fo do nga jam alhamdulillah da inne hono da dam yonto golleji ne yaado seda alhamdulillah vérifier do émission mo foti moƴƴano mi do faala en teganam don Habibou Fatako wuri en hebi 53 auditeurs et auditrices way OK mi do faala do yo teganandi do mi danade na we'iti gata la walade en kadi ka célibataire garan. OK e gade la mono no anda ko mi do ma tegande bay ka célibataire ko nombaji addo si beta Habibou Fatako wada dana no célibataire ko yoni no célibataire ben ko nombaji tegante Nabi célibataire badago nota ko no OK d'accord tegama mi Fatako yafo merci merci beaucoup donc c'est comme ça et toujours c'est comme ça si wopilum kono mi wido non mi tori ko mi jejo mo sibbe surtout ma dimmo be amen be wombe wilde article be andadi yo be invite men ka télévision jolla ka page ma me yewta ko hondum woni ton hasibe wawa wildude sina dum kala mo me yino windi hara anda ko hondum woni windude me wola naymo ko c'est-à-dire o fama o anda menen bona me ekka ko be promoteur hankibe sida fala yo page ma kundare sida fala yo c'est-à-dire ya hebu base ka page ma do ya windu goddu sanani lando alliance la sous-région ko honno dum do wondri winda ka doda winde kon mais salanaki no mais ettugo du fena winda ko windi o fere Facebook pour que no wawi windude men to ngadu men hirsu teddungal le modon. Assalamu alaikum. Assalamu jarama na jam alhamdulillah na nyala jam alhamdulillah day neewno dano dam yonto min ko Alpha Omar Tunkara depuis Medina depuis Medina way do halay ko na ni la dar émission mo foti wallahi mo ko masha Allah foti merci Alpha Omar hala yo joni ni mo wono de ko somo fala son bintalal bulu julio Alpha Omar na nyawlan son bintalal on ha e lendi e 14 man namamo inshallah nan
jaram merci Alpha Omar wala njam ok merci beaucoup ara toujours kono konitum souvent DJ Bella Joli l'homme fort mignon l'alliance la sous-région meden do le 31 décembre le 1er janvier meden arde nyande julde donc nge bimbi julde si Allah jabi meden aroyde mais ara kadi me yewtan ko hondum e détail ko hondum woni mais hande mi wiyon mi andini on tun mais fuddike yiide publication ngoy fohoy e haalaji di andawre ma di ala hore di ala konte kon bukkol ya fodon terme on quoi kasi wala funi amul bop amul gen donc ara tigi tigi on il faut wat nila ka wol ton ko lande alliance si y a un problème ara lan don le dé femme on quoi fi Allah salam alaykum allo merci beaucoup ko don salminta Mas TV Mas Diallo e salmino Mas DG salmino DG salmino teli vraiment salmino kadi téléspectateur be fo allo wa alaykum salam nala ton oui ila jang téléon s'il vous plaît téléon misi mi woli ida wolde ka téléphone ida ka takko télé mo siddo hara yettama so yetto goddo kaling assalamu alaikum allo oui nala ton jantu nange jang alhamdulillah bobo no wulde seda moynimo na bobo no wulde gokun ka ok nange jang la janton jantu yo la hedi ma kono yetuda dano dami onto Adama Keita Adama depuis onto Wakam Adama Keita Wakam allo Adama Adama ok Adama Keita donc ara ko dum salmina jama fop wona o ma mi falaka problème de heure da nga fe ita parce que sinon PDG no interdit mi dum donc ida tam mari émission jiri mena si tay onon auditeur be on permetti lan e hira parce que bon alaka mi yata donc wara simi gay do ko mi yami fedda mi walo mi photo seda mi dabba tori mi yara mi walo quoi masalu petit ok mi wala la fus no non alliance de la sous-région no do e hore jammo ere alliance be ala problème mon da horma en tout cas e mardi problème e goddo si goddo non créé problème ari o taway men do men huba men hela men dogata men suudotako men jog fradi ha hande men suudaki artiste dum on goddo wowlo dum wala men suudotako artiste men joganima men jogana kima parce que ko enen wondi ala Walaikum salam. Jaram nalaton. Alhamdulillah. Ko fewndi. No munya danne hondo dano dami onto. Ba wuri depuis Medina. Wuri ba depuis Medina. Ajang. Janto alhamdulillah. Golle galle. Sinano jokka. Ay si fo wayno wano wawda no moƴƴi ara télé onge e dum on no woddondiri c'est bon. Ko no woniri. Anda fini quoi. Émission on daba moƴƴa non. Merci wuri. Welti moƴƴa non. Merci beaucoup. Bon sens et bon courage. Merci Jama TV wayno. Jama TV rek sikaw. Sikanam. Oui ka. Jaajef way. L'enfala yo ngokana don Blackberry no jodi do no habbi non. Blackberry non nane dogi do des fois kono mami okemo. Yi madangon no habbi do o ni wo il faut mi badola ngonka. Badola ngon. Kono andi fendo no wuli quoi. Ay ka. Ok. Ba. Merci beaucoup. Ok. Il n'y a pas de problème nani. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aray toujours lendo seda. Si Allah jabi problème seda parce que émission déjà yewri. Ça fait émission on va donc kasido aray toujours salmi tous les animateurs guinéens aussi si Allah jabi e wada tour de table do animateur ben do waaye yewde famondren parce que mammi do mari émission yite do labay poy si Allah jabi kala fala do invité de émission labay poy yetti 77 76 o wada 481 96 82
on émission te laaɓa po si ɗa mari problème guinéen ɓe artu ar laɓɓina so tawi pro guinéen ɓe ne mari probléme ma ara laɓɓina ƴeɓɓe goɗɗo ka ligne allo oui sama mamu way a faami dije adaniɗo morceau goto mi yara ndiyan taw s'il vous plaît ko Allah wallata yo Allah wallu en ko Allah wallata yo Allah wallu en kombo kadifala tola la marana Allah go wallo Allah walle ene ko Allah wallata bay go gango fa boto Allah reynata ko gango fa boto Allah walle en bay go gango fa boto Allah surata ko gango fa boto ari bebe betana diri Allah timen dine tamen kaya ubebe ndudi wo go mama on di do dolade Tidoni bebe njabila ruji ubebe nsontaka ayo joni ayo feunibe Faibe membe mali Maube membe mali Kono aibe membe ngaji Mibala mayabe yoi Modi mayadu na vijodo tako feu feu Ebari ara ijoni Ebari arine Ebari ara ijoni Zeidi bari mengari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jere godi bela babe yanne Sibela babe yanni Enzella binde be yannane Bari beno ade Jarama yo bari Ibe mago bari Jarama yo bido Nada ko ibe menen Bedo ko bardinabe Alaji ibe makola Maria Magoli Yoma bilo bardina Yere bendi be nare ko Allah wallata E Maria rei joni mari ko bele Jarama ko bele Ide dogo bodi Jarama yo bido Meter biroso Bobo malado Ayo Ayo Mama janjalo Korba yano loli Korba jarai Son mamala on deni Allô? allo merci allo Allô, oui. Zal Non? ça va Ça va bien, boy. Non, daride. ɗay oɗo no daride Non, daride. joni darije ka Ah, no dari. ok e regila joni Ah. merci beaucoup aray jama on salminama e weltanike jama on fof wonnoɓe ndaade télévision Jama TV émission ndaroyiɗa en tout cas aray fof rester connecté ka télévision Jama TV goɗɗo no arde salamu aleykum Allô, DJ Bella. nam Annoy. ɗay jang Ala to. alhamdulillah ɗayne honno ɗa noddami on to Yo, miɗo fas, miɗo inni Alassane Diallo. Fas wonɗa We haray
do weltani ma quoi. Merci Alsan. Waaw haram do fala don Sulbens. Ouais. Suleiman Bangoura. Ouais. Di Sulbens. Waaw. OK. Jonani. Miokete mo salla je. OK, merci beaucoup. Ara ko mi woni non anniversaire DJ Bella Joli Long, si Allah jabi. En ara joni mi won non lié on net, date on net. Comme mois de décembre. Hino andi ndanyandere la fala jama soutenu anniversaire long. Mi andi ni on non ara erande gassi hande 14h lundi 15h. OK, yetten dernier auditeur wala auditrice ka ligne. Allô? Allô? Oui. Salamu Bella. Jara ma jang. Agay ne émission ma. Jo jallo mi jeyna lan ka émission direct. Me anda ɗum ɗo no woni de. Oh no. OK. Oyi. Datto. Kono woni ton don e jang. Acha, merci beaucoup. Ara. DJ Bella. Ouais. Allô, oui. Ko be wete konte nom fora. Merci beaucoup. Merci. O kala nom Mohamed Fatako. Voilà. Le 24 décembre ko Mohamed est anti-président. Ka. Ouais, dum konto watta. Watta ba omo. Iba Mar Diop, Salla Jabi. Et Salmini Amadou Badian. Oui. Merci beaucoup. Dio Diallo, présidente Sere Dio Diallo. Non, mais le weltani ma Bella. Merci beaucoup. Gorko few. No ilande adnon konon ko doytum. No, kala fala do landade aliya sous région yaro e men direct wato on tigi wado e page jibugo e Facebook. Fenande min ma be jokki wowlugo. E roki be ara en direct e men kala no fala do famude ko anda ko laabi waro taway. Le marsiège ka président Malal Barbantingel ibe jetti page Facebook e mabbe be fala jama on darube be winda tun ko be windi wo. Be sikude hara enen ko en humi be fandu quoi. Donc be yeggitino sinnama promoteur Guinéen au Sénégal ko alliance de la sous-région woni do ko heddi ko foko mbuuca bugi no hokkitade no fala wadde piiji te alors haybe anda no goddo wadi tas e fete non mais attention c'est pas grave. No ide ngabbe be kala fala do andude ko labani do yarno tay mabe ne jetta numéro ji men dimbe nodda c'est tout wallahi azim on ti do yewta be bayre na kambe nyawli. Merci Dio Diallo. OK, bye. La hiro do modi an huri. Merci, wuri modo. Ko célibataire je doni wallu mona. Ko modi an ko e modi an na célibataire. Il y a pas de problème, merci beaucoup. Mi wuri ke sere on fou. OK. D'accord. Merci kanko wonno présidente Sere Dio Diallo kanko woni président Sere Dio Diallo ko do mi salmita nyara so salmina kuruma mi salmina minion kala wondo ka Sere Dio Diallo wanditini en non mardi arodo e fuddoto Sere on école Médine mardi à partir de 18h15 à partir de 16h hara fop do nodita école Médine ko don Sere on woni wadde donc mardi arodo teddungal le mo nyawli do ka Sere o mo nyawla ki o tawa do ka Sere e mo tawa ka fo yaw parce que nyande ko ouverture goddo go kadi et sa famille donc ara mi salmini beldam mi salmina be kam gadi Sere Sarrival mi salmini be moƴƴa Hadiyatu Mamadou Binta mi salmini o moƴƴa vraiment ono kadi wakkile salmini Boubacar Horeya o asimi concert jidin en tout cas e wedani ke moy ngal parce que Horeya meeda jude ni concert sina hikka o asimi golle makko den ene kadi asimi golle men den donc mi sikka mo asimi golle mun den asima golle mane mo asimali golle munden ankadi asimata golle monde donc ara en salmini Boubacar Horeya merci beaucoup kanko e fans club makko yari merci man kambe kadi en salmini bente e lamarana 100% Fouta encore une fois vraiment be golli moƴƴa Adama depuis Guédiawaye salminama Adama 1 Adama 2 be fo be salmina kadi jaari donc e Guédiawaye salmina wono korka ton e SLM salmina Aïssatou Koundara encore une fois parce que vraiment akil mi salina musidɓe be joril e kenko e Broual Sila ha memano ma dungil ha cewgol
en tout cas ha pellel mi salmina wano Sadio kankar feno mo darde ka émission ka julli kay ka feno tere mi salminimo kanko mi anda makko mi salmina kan Jaawo mi salmini dal kala won ha galle do no darde émission ndaro yidan salminen kadi wano be wo medina DJ Tidiane salmini dum kan kadi salminen en tout cas mosibbe DJ bela joli be fop mi accali hay goto wonbe darde dan e be ala lay darde o kanyum je émission on do e Jama TV télévision ko enen jeyi wona goddo gode e nyawlaki waddemmo ko enen tigi je télévision Jama TV on en fala Jama era shooting na Jama e Jama TV pourquoi on be shooting na Jama TV produit si bebi be adda fe'ine on yido plateau combien de personnes noddi do combien de personnes noddi ka émission do hein donc are shooting no émission jidi shooting on télé on ono gire allo oui ok ono gire be jikkine hunde wote yetton produit mon ko yeweton kon aron yewdo nge mo siddo mon ka télévision yobon on tigi fe'ina publicité ji din promotion ji di wada mais pourquoi pas on wada tado mi ara kata ka wayna gol mi salmini Jama fol Mariama bengu DJ bela joli fala lo nyamde ceke gerto li isadi broset on kadi de on kadi loko salade woko spaghetti moye ka crossma wakam net salade ke konto Mariama ceke woni beyete merci Jibi en salmini Jibi salminen kadi wano baylo kadi mo darde émission on salminen kadi wano kanko odo honno bon commune hono dum yegitinde ne en salmini kala no darde émission Jama TV alliance de la sous-région ota mono alliance de la sous-région accebe wowlaw parce que hidon gayna mo gayna ta wowla taki accebe wowla parce que be fala e page ko Jama on daru mais attention si wono e hawono yi moƴƴata wattane hila kala fala do ande ko nu fe'i entour alliance de la sous-région e goddo go yo noddum men jodo o lando men wada men interview psycho professionnel be si tayno na professionnel be kanan do wowi on tel dum yon heli on fami gonga wala fubben taldunde inen dammuna donc kala ko faalon andude are e amen yewton ko faalon ande kon mais yewton ko hondu faalon ande mais yewton ko ni eni woniri après non hebon ka windon article ji mondin allo oui merci aray on jodi bay DJ